دكتور رها يسافر نجامي هيا نمرها يسافر والله دكتور أنا نجري جرتا فيدا هيا وين دكتور أكم يجرون نجا والله الرب تودي هالكن نيمو أمنير سندري دينا فرنجي أفهم فرنجي بيتا إيه كان بيا إيه كنوا هذا بيجري لما نوكا I don't know which one to choose. Should I choose this one or this one? Guys, help me. Should I choose this one or this one? okay نولا ما نبغى choice is كنيجري me the choice is me I know I'm your favorite I should choose which one you. yes But I want to choose Asli. Who's this? Asli. what is this woman is very wrong woman Or Jesus Ramya. Christ Yes, me. I want him. you want تخرو Yeah. Which I'm so confused. Which one should I choose? okay which one is ice cream You both look. Yeah. You know. Doable. you want my butt what is people You what? you want Okay. you Where are you from and where is he from? Maka He's from gurguda America. itimi ka gurguda itimi yeah he's from America Texas what No, is it? man. Don't lie in Arabic. Allah will not forgive you. oh which from you want I'm from Egypt. Alhamdulillah. ما شاء الله اجبت مليون دكتور في الكويت دهين كيف انت ما شاء الله ما إجيبتي شاء الله كانوا خم جرديرين you live in So now Alexandria or I want an Arabic guy. I want somebody who's a Muslim. listen which state live Cairo Yes, correct. مليون أرمادي بيتا يري فيا قبدي ولا يا want بيقول رجال وما تكون كم ما يلا يوم مرات تولي تدرك كم كم جالس من كباتي مالي مارا كتوا دابو مرات جارسان قبدو وان جارسان you live in Alexandria Check or my bio. Check أبي my bio. مرات تو يارو كوزاتو تدوا دابو نو كوزاتي مترك كم كم ودي يا تيجافنو ولا أبغى كل ميشا هذا تو أجرا بتو Check my bio. I دكتور wrote رتو in تانو مالي Arabic. تاجر تنيبر كسبا دكتور Check my bio. I wrote in Arabic. موشي listen please listen somebody listen فين أنت في القاهرة فين؟ ولي قال هلو Hello. فين موجود أنت في القاهرة؟ Yo, oh yeah, nah, it's with who? بيت أخوان عربيين ثم لا Okay, Actually, wait. I can do something. Ne? I say where you which you state say Cairo state you where state which state you live in I'll place tell you in Arabic. place Alexandria Wait, I'll tell you or in Sharmadi Arabic now. Shar Gumuriya I tell you in Arabic أنت فين موجودة في I am with القاهرة Asli here. Can you please kindly tell him in Arabic that I like him? اكيد انا راح اخبره. يا اشلي الشخص اللي معاك بيقول انه بيحبك. اتمنى تكون مبسوط. ابو جنينو في سبيدان وصل سبين سلاتين Tell him in Arabic that I'm single and you know what? I have been ابو بليس جنن بليس جنن سيتي جنن من بيت and مليون I want a man now. انا راح اقول له ايضا يا اشلي الشخص اللي معاك بيقول انه حاليا عازب وبيحافظ على نفسه حسب القرآن وهو حاليا بده رجل في حياته. ان شاء الله تلاقي لي ناسبك. ما يجوجل تجارة ديت خير قدام ابو جوجل قافتو جرتي نو بيقا جوجل اذا في اي شيء ثاني انا جاهز. So please tell him that I want a loyal man and also I want a man who will support me emotionally in Arabic. راح اقول له يا اشلي الشخص اللي معك بيقول انه بدها رجل وفي ومخلص وكمان يدعمها عاطفيا. ان شاء الله تلاقي لي ناسبك. راكم غير سنه يا ربي سبيل
Meesir kira bakka ajisik jedhin Zamano dura ilaalla jala kanaan jirti. Wanni waan fillicha takka fakkaatti. Biraa baanee walitti deebinuure. Eessa jirti? Eessaa fiddeeti tan? An ergannanuma profaayiliin hin bareedaa ol naqe bar beeku. Mushi. Please stand up. I want to see you. Back. You want to see what? My bam bam? Your body, your everything. I want to see you. My bam bam. There. Bakka biraan agarsiisuuf jirti. You want to see the Back. bam bam? I want to see all your body, your clothes, and everything. Right now. Eh. Okay, wait. Okay, I wait you. Please tell him that Islam does not allow men to ask women to reveal their bodies because Wana karaasisu jira sa wana karaasisu he jirta wants to fidde. tell me that I must show my body Fidde on man. TikTok A'udhu live billahi minash and I shaitanir am wearing a rajim. short. So tell Bismillahir him in rahmanir Arabic rahim. what rules Zakara. Islam. اكيد راح اقول له يا اشلي الاسلام ما بيسمح للرجال انهم يطلبوا من النساء انهم يكشفوا اجسادهم خاصه على منصات Imala مثل تيك توك. karaasisu jira jira. خلينا نلتزم Islaamni hudduu dhala laaluun hin ta'uu haraamaatiin jiraa jiru. Did you hear that? Please repeat it. They didn't hear this one. They don't listen. Shari'aan hin No, ta'u no, guys. not repeating. Don't repeat. راح اكرر له مره ثانيه يا اشلي وأنا الاسلام لا يسمح للرجال بطلب من النساء الكشف عن اجسادهم خصوصا على منصات مثل تيك توك لايف. لازم نحترم القيم والاداب الاسلاميه. ان شاء الله تكون رساله وصلت. Just okay. Thank you. But I want you, Asli. What's wrong with you now? You want me? Yes. You want these guys? I want him, yes. Oh. I like You the want gap. me or That's why I want him. I love Zamano? that gap. You wanna You see that chill? gap? You wanna chill with these guys? Yeah, you see that gap? Is Sit the up gap? over Sit up It's a over gate to heaven. Yeah? Look, I'm That gap is a gate to heaven. So that's why I want him. I want to enter heaven. Maaltu quufeet? Sit up. Isa hojii walta qufadha. Jaartii qaba jedhiin saree. Jedhiin hin jettaan hin barbaadu hambeera giddi. Ingili panjartii qaba jechuun beekon. Rakkoonti. Kidlala kabone lonali boni magali boni kidlala kabone bathoba. Awa Zamano rabbi jedhu raayiti fi jaartii qaba jedhan dhalaa giddi barbaadu barbaadu. Kana hojii wal arguu bara jetti maal jedhanitti hima. You want these guys here, right? Yes. You know la. Toqoonfadha. Toqomte asli. Biyya kana jirti bartaanu. Yes, egaa achiin jira nan jettee bara kaayiroon jira. Isaa hojii wal arguu fadha. Eessatti hoteelatti arguu feetaa jedhiin. Egaa akkas shari'aa gaafatu jirti bara yoo na harke maal qabaa yoo wal xu'ine shari'atti akkamii mucaan kun musliima fakkaata. Shari'aa islaamatti wallaaluun hin ta'uu jeen qaalichitti hime gowwoonni gaafatu jirti. Si harkuu beekti. ChatGPT gaafataa jirti bara. Lala sababa na godhuuf bakka bira wal raaftatanii natti fidensa. Anfooloo walitti hin qabnu maal sababatti godhaa ansi bira dhufnaan ergatte. Listen, he have wives and 2 kids. These guys, he have Umriin isaa 50 dullachaa jedhiin wife and dullachaa. kids. And do you have wife and kids you? Yeah, Asli. I mean you. Now you. Me? Alhamdulillah isitti deebite narraa. Alhamdulillah. Tafaataane. You love me? Yeah, I want a man. So yeah, if he has kids and wife. Wow. Okay. Kanaafuutu qoy luqaa kana. Kana wayya. This singilii. Shuaqa qarrayyuu tisa? Rifeensa shuaqa. This guys is free. This guys is filter is billich. Man is Okay, wait. Let me do this. Tell them, ask them in Arabic if they all have wives. We are on a co-host live on TikTok. It's the 4 of us, including me. So there's 3 guys. Ask them if they have wives and kids in Arabic. طيب راح اسالهم يا شباب
هل كلكم متزوجين وعندكم أولاد؟ خلينا نعرف إذا في حدا منكم متزوج عنده عائلة. Jara qabdii samii kee. Google Translate haasofsiisaa jirti ba. Google akkana jiru. Hongo. Tell them that I'm not. Google afaan balage. They should not even ask me what I'm using because it's my own secret. And then tell them in Arabic. تمام راح أقول لهم أنا مش عم أستخدم. Doktor na sudah saya jirti milyonan. داعي يسألوكم. Biraa baana beeku jennaan gogorora yaasaa jirtu qabteette. Orang ramai dia salah. Tanah hidup gede. Oi. Repeat again. They're talking a lot. They don't listen. These ones, they are tough heads. Can you please repeat for them? Yo. ولا يهمك راح اكررها مره ثانيه. انا مش عم استخدم جوجل ترانسليت وما في داعي تسالوا شو عم استخدم لانه هذا سر خاص فيني وما راح اشاركه معكم. اتمنى تكون الرساله وصلت. Okay, translate that in Hindu. ضرور ماسكو هندي Amma jechuun yoo jiru qaba deebii dabalna. استعمال नहीं कर रहा हूँ और आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है कि मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक निजी राज है और मैं सिर्फ Akka godhaa godhanii dhiyaara wajjin jiraatu salphachiisina. Doktor maal jauh gitu selain. Hin beeku ani. Guys, tap the screen for me, please. Everybody Moshi, tap. listen. Tell me why. Family ni dhiyaara wajjin jiraatu nu salphachiisina tapi godha. Ni I dhiyaara. must tell you one. Why you won? Please tell me. Why I what? You are complaining negotiate. Why you want? Tell me. Don't afraid. You want these guys or these guys? You want the man? Yeah, I want a man. Heruma fehti milyon. Dubai ngetifuna. Married Abdi Ware. What did you just say? Like, I don't Yes, understand. Abdi is free. Abdi is free. You single. Me single. Yeah, No. me I have. No, actually, I'm wife fine. and I'm fine. I'll kids. find. You know what? There are people who are following me. Saraj followed me. Maybe he will be my man, so it's fine. Cause I'm getting them following me here. So yeah, thank guys. Shout out. Thank you for the follow. Maybe you'll become my future husband. So yeah. Uftee dhuftee bara akka badaa dhuudee namatti. Fulli ni asabarraga akkam. Bakakkaadha milyon. Qoy goobsi kiyya wannoon haa dhufu. Mujibe kupon tuse. Kupon tuse ko Papi bara mushurraa wajjin jira faranjii. Faranjiin nu jaalattee Oromoon taaptaa godhuu dinu jibbitee. Bara kun. Rabbiin faranjii birattu hafuura kenna urgeesse wanni isin jala rabsanii baay'inni kaatanii taappiin gootanii addaan ka'a. guys send a rose. Alhamdulillahi. Abdi Rabbiin si akka fete. faranjii birattu nu urgeesse kun obeeri faranjii irri badha baay'inni yoo taaphu gootan maal addaan kaatanii. Thank you, Ripple. Bedricky. Guys, Abdi times Badai. 3, guys. Please, let's go, guys. Abdi Please, let's Badai. go. The one who gifts me the most will be my man. Let me chat with my thingy. Please tell the Abdi viewers ini that tuh si Bede the one that gifts me the most will be my man in Arabic. Ripple. اللي مش عايزين يعرفوا Sadii amma. اني اكتر هو اللي راح يكون. Koofiyaan inni dhumte goobsi kiyya amma. Sadii. Sadii. Jailu is coming. What is people? Sadimba is. Eso me vuelve. Sima ifti milyon asli. Times 3, play on the triple, guys. Never Why mind. are you playing, guys? Makeup ya bayra ka talatte ni ifti kam. What language do they speak? What language do they One speak? on filteri. Oh. What language do they speak? Okay, what language do they speak then? ¿Ya ves lo suelo? You guys are saying they don't speak Arabic. What language do they speak? Oromo. Faranji is Oh, okay. Please say in Oromo that any man who gives me the most will be my man. Man, astogami kabdi. بأي كنا إني نملكها. Tap argunna. Please tell them in Oromo that I am very much single and I need a man. I don't care if they are Oromo or Arabic. Oromo but language, it's fine Oromo because language. They love me. Listen, shh. Oromo language fast food jedhin. بأي سنجل دم نملي توكو نبربادا أفان أورمو يو كان أفان عربي فاتا وهن بربادو يو نجالة غاريدا. Khasijala tunjiru, say khasijala tunjiru. Nuti jaartii qabna. Nuti jaartii qabna jiin. Hofan foltitti. Tell them in Oromo that
the man that has followed me and maybe the one that gifts me the most, I will date them, and also the one that inboxes me and spoils me, I'll date them. Tell them in Oromo. I'm very serious. I need a man like serious agent as in yesterday. namootni hordofan hedduu jiru inni baay'ee naaf kennee yoo ta'e isaan waliin wal arguu nan danda'a akkasumas namni na quunnamsiisee naaf gargaare nan barbaada ani baay'ee dhuga kanaaf yaada akkuma kaleessa baay'ee dhugaadha. Deemi harree qunname. Astaghfirullah. Doktor ma harreetti na chideettan ulee giyyaa'uu jira. Nuti jaartii qabna nuti dulloota habibti. Thank you nu jaalachuu keetti. Thank you for asking me with Zamano. Abona gargaartu sare. I have wife and 4 kids. Yeah. Sorry, please. Appreciate it. Thank you for asking love. Jaalala nu gaafachuu keetti galatoomi jedhin kaa. Yeah, thank you for. But we are busy. Where are you? English fakamin ko ano ba? Eka nuti busy na jaartii qabna jedhin ati jaartii irratti baalagatu barbaadda. Batingiini nama batingiru. Ingiliffaa gaafa Eka nuti busy da jedhin hin jettu moo hin jettu dubaashitti dawal. Silkii jaartii dabaloo ni qabda fida rabbi na hajaatu. Hin jettu? Suuta jedhame. Single me. Hin jettu Zamano. Yeah. maali? Nuti haadha manaa qabna ilman qabna busy Mushi listen. gaafachuu keetti galatoomii jedhin adeemtu. Sorry for you ask love. Me, I have a wife and 2 children. Asli is like that. Boss, sorry, okay? Okay. Yeah, you guys that side you get married a lot. Sorry, bye, go. Bye. Are koi no bye. No bye. Dan target gat. No bye. No bye. Or biite saniti no. Makana mati no bye. Okay, bye guys. Bye. Have a lovely stream. Bye. Lovely meeting you. I'm from South Africa, by the way. I'm from South Africa. Mash. South Africa. Beautiful girl. Yes. South Africa. So bye. I can tell you guilty ganya kali dan erkat. Yeah. South Africa. Go. See you. Nice to meet you. Good morning. Namiti maali South Africa bar maali beita shugutiin bakka wal saaman sani giddin kokkee nu qableen nu gaaluu barbaade namiti. Nutukuf. Abdiin fadhe garuu. Nuti irratti malee abdii jedhu. Bareeda hojii bareeda ture. Dhiisi maali. Namitti irratti utaaloo kana ni feeti. Singiliidha. What is people? Isin jaartii qabdan kaa maal isin narratti ayyarii qabattan. Jaartummaa qabaatu qofaallee osoo hin taane nuun taane nu jenna. Nuti yoo argannellee tagilee jaartiin ijoollee barumsa geessite jaartiin nu gurdeemte jaartii dhoksitee sadaqattu barbaanna fayyaaletti ho'i. Akkasuma barumsa fudhachaa jiru. Koorsii fudhachaa jiru. Malee isa nyaara haadatee magaalaa keessatti nama yaabbatu kan hin barbaannu. Yes. Go bas. Barumsa fudhachaa jiru. Taliif jettee dhuftu. Dhokattee akkana gamaa laaltee yoo jaartii. Araada. Abdii amma dhabdee deema. Jaartii? Ani jaartiin qabuun tokko hin qaba garuu itti ilaalaa jira gara. Hai. Ida namni takka qabutti lakkaa'u. Alengadda akkasitti na tokko kun jaartiseeti miima. Obboleettii dabarsin. Obboleettii Akiraamoo. Zamanii. የቅርብ ዘመድ ዳሪ ኦፍሮ ኮንቆባ የቅርብ ዘመድ እንታጅሬት ጃርቲ ታቴ የቅርብ ዘመድት አኑማን ወሳይ እንዴ ዘማን